Ljubomora. Ja nisam mogla da verujem da su crkve pune ljudi koji imaju problem sa ljubomorom. Sad da li slede Isusa ili ne slede, ne znam, niti me zanima, to je njihov problem. Ja pričam onako o onoj ljubomori gdje pokušavaju da vas ugušu u vašem pozivu i umjesto da vide da ljudi dolaze Isusu Hristu, njima je krivo što nije to Bog kroz njih uradio, nego kroz nekog drugog. I onda bi oni to da, pa čekaj, kako kroz ono nju, a ona je bila takva i takva, vidi mene, ja svetac i ja u crkvi, tu ne znam, ono, vidi kako sam dobar, Bog nije kroz mene. Pa druže, ja sam imala veru, kad me Bog pozvao da izađem iz čamca, ja sam verovala Bogu, dok si ti Boga ograničavao. Na kraju krajeva, šta da ti kažem, mislim, uhvati se posla koji ti je Bog dao, budi hrabar, izađi ti iz svog čamca da viš kako će te Bog blagosloviti. Jer Bog hoće da svi budemo plodonosni i Bog kaže da ćemo mu donositi rod. Naravno, ako se ponizimo pred njim. Znači, ne ide tvoj put i Božji put. I želim da ti kažem da je ljubomora osnova za oholost i to je osnova za zlo. Iz ljubomora je Sotona pao, odnosno iz ljubomore je imao oholu misao i onda je pao. Tako da dobro povedi računa kad se pojave ljubomorni ljudi oko tebe sa dobrim savjetima. Vidjet ćeš, na primjer, muškarce koji su ljubomorni na žene, zato što žene donose rod Isusu Hristu. I onda će zloupotrebljavati neke stihove iz Biblije i okretat će to, umjesto da se vesele što se ljudi okreću i upoznaju Isusa, postaju deca Božija. Oni gledaju svoju slavu i krivo im je što oni nemaju slavu u celoj priči. Imaš i velik broj ljubomornih žena koje su ljubomorne i ženu u službi doživljavaju kao konkurenciju, ali fizički, ono telesno, kao žene u ovom svetu. I onda će ti one doći i reći će, žena ne može da propoveda, žena izvlačit će iz konteksta stihove biblijske. A ti sve to donesi kod Boga, koliko god da te ono, možda te muči, možda si nesigurna, nisi utvrđena u veri, nije bitno. Ti sve kod Boga i sve će ti Bog pokazati. I nek te blagoslovi i tebe i tvoju službu da donosiš obilan rod.